سروکی میتی ابراهیم قالن اف دمکل عراق و باشور کردستانیه. هفدیتنین دیپلماتیک ام برفره پیکانین. سردان به هفدیتنین برایدارین حکومتان آوندیر لبغدای دست پیکر دوره جوینین آستا بلند لحرم باشور کردستانی پیکاتن دست پیکر لپیر مامه به سروکی پارتیا دموکراتیک آ کردستان مسعود بارزانی رجویا. بارگاه بارزانی گود ده هفدیتنه ده هر دو آلیان پیشکتنین داوی او گوهرنین لحرم گودو پیش کرنه. پشره اوفیسا سروکی ینه که جیراگاند کو بافل طالبانی لدابا شانا سلیمانیه به سروکی میت ابراهیم قالن رجویا و دجوین دل سرگشدان او گوهرتنین داوی نقاش هاتن کرن. طالبانی جی پشتگیریا خواه جبو پیواجویا آشتیه دوباره کرد. سروکی دزگاه استخبارات نتوایی میتیا ترکیه ابراهیم کالن لعراق و باشور کردستانی هفدیتنین دیپلماتیک این برفره بیکانی کل سر اولهی استخبارات و آرامیا هرمی دسکنی ابراهیم کالن پشتی هفدیتنین لبغداد و کرکوکی درباسی هولیر سلیمانیه بو. سروکی پارتیا دموکراتیکا کردستانی مسعود برزانی لپیرمام پیشوازیا سروکی دزگاه استخبارات نتوایی ترکیه ابراهیم کالن و شاندیا پیرکر لگوری داخویانیا بارگاه برزانی ده هفدیتنی ده تکزیل سر پیش خستنا پیوندین دناو برا باشور کردستانی عراق و ترکیه ده هاتکرن. ده داخویانیه ده وها هات گوتن. ده هفدیتنی ده هر دو آلیان پیشکتنین داوی و گوهرینین لحریمی هر وها استنگین لبر آرامی و اولهی حریمی گوتو بیش کرن. هر وها دوی رونشتنی ده تکزیل سر پیش خستنا پیوندیان و هواهنگیا سیالی دناو برا باشور کردستانی عراق و ترکیه ده دوار جودا ده هات کرن. سروکی یکیتیان اجتماعی کردستانی بافل طالبانی جی دوه ایواری لدورا ده باشان آباجار سلیمانیه به سروکی دزگاه استخبارات نتوایی ابراهیم کالن را هفدیتن کر. تکلداری هفدیتنی اوفیسا بافل طالبانی را گهاند کو بافل لده باشه پیشوازیا سروکی دزگاه استخبارات ترکیه ابراهیم کالن کر. ده هفدیتنی ده گشدان و گوهرتنین داوی هاتن نقاش کرن او گرنگیا پاراستنا آرامیا هرمی هات دست نشان کرن. هر وساد داخویانی ده وها هات گوتن. پیواجویا آشتیه هات نقاش کرن و سروک بافل پشتگیری آیا نکی جبو سرکفتنا ویگاوا دیروکی دوباره کرو گوت امی حولین خوال سر ریامام جلال بدومینن. داکو افگاوا گرینگ و بریاردار بسر بکوه با آرمانجا پیش و برنا جیانا هفبش و بدست خستنا آشتیه که برفره کود برجواندیا اوله و آشتیه لتواهی روشلاتا ناوینده به هر وساد داخویانی آفیسه ده هاتا گوتن کود هفدیتنی ده هر دو آلیان تکزیل سر پیوستیا پیش خستنا تکلین دناوره هر دو ولاتان ده چارچوه پاراستنا برجواندیم بلنده کرن اف سردانین لحولی روسلیمانیه ده دمکه ده تیکو سروکی میته ابراهیم کالن دروژن لعراقیه کل بغدا و کرکوکی گلک هفدیتن برای دارین عراقی و ترکمن را کریه لیبلی روژاوا سرداناوی ندیاره و نایزانی کاوی بوان آلیان را چنی قاش کریه. هفدیتنین ابراهیم قالن سروکی میتا ترکیه کو هاتبو لبغداد هولیر او کرکوکی هفدیتنین کریتیک و برفره پیکانین تی گوتن کو لسر اولهی و استخبارات و آرامیا هرمی پیکانی وان هفدیتنان. بالکشیا هفدیتنان لسر تکوشینا لدجی ترور و اولهیا سینور هفکاریا استخبارات یا ترکیه عراقی و پیشکتنین هرمی بویه هنک آلی و مجاره وساد نرخینن. لبغداد ابراهیم قالن بسرو کمار عراقی نزار آمدی ره دجوه سروک پارلمانتوی هیبت الحلبوسی وزیر دروه فواد حسین سروک قنصیا بلند آدادوری فایق زیدان و شورمند اولکاریان توی استخبارات عراقی باسم البدریجی دبیجن بوان رجی جوین پیکانیه هروها بسروک تفگرا حکمتا نتوی امار الحکیم سروک هبتیمانیا سروریا خمیس الخنجر و سروک پارتیا تقادم محمد الحلبوسی جی دبیجن بوان را هفدیتن کریه
ewa ajandaya İbrahim Kalın ya li Bexdayê berfirehê civînên berfirehî bi gelek kesan re pêşxistiye ev jî dibêjin guhertinek tê ferskirin ser Bexdayê li Iraqê divan demên dawî de jî nûçe divê derbarê de jî me bixwe jî pir dabûn. Herî dawî jî dema ku hevdîtinên xwe li Bexdayê qedand, Fuad Hüseyin Wezîrê Karên Derve ê Sûriye derbasî Şamê bû, Wezîrê Karên Derve ê Sûriye re hevdîtin kiribû. Hinek dibêjin çûbû Ürdünê jî li wir jî hevdîtin kirine. Mijara Hizbullahê jî dibêjin pirketî nîqaşê Hizbullah hat Nubdanê divê mijarê de rewşekî wisa jî heye. Dîsa di çerçeveya serdanên xwe yên ku piştî li Hewlêrê li Bexdayê hevdîtinên xwe qedandin, Serokê Mîta Tirkiye İbrahim Kalın derbasî Başûrê Kurdistanê dibe di çerçeveya serdana xwe ya li Hewlêrê de Kalın civîneke berfireh bi Mesûd Barzanî re pêkaniye. Herwiha di civînê de dibêjin Serokê Herêma Başûrê Kurdistanê Neçîrvan Barzanî, Serok Wezîr Mesrûr Barzanî, cîgirê Serok Wezîr Kubat Talabanî, Wezîrê Navxweyî Rêber Ehmed û rayadarên Lîjneya Ewlehiyê ya Herêma Başûrê Kurdistanê re jî civiyayê ew xwe ji duê civînê de amade bûne. Divan hevdîtinan de jî rewşa heremî piştî rageşiya İran-İsraîlê tekoşîna hevbeş al dijî PKK pêvajoya Tirkiya bêterör wisa didin destnîşankirin û tekiliyên Enqere û Hewlêrê dibêjin hatine nîqaşkirin. Tiştê ku divê hevdîtinê de jiya derketî pêş a balkêş ji hin derdoran re ev tên jin derdor ev agahî tên parvekirin. Serokê Mîtê İbrahim Kalın li Kerkûkê pişra li Kerkûkê jî hevdîtin kiribû. Li wir jî İbrahim Kalın ji aliyê waliyê Kerkûkê û serokê Eniya Tirkmenan ê Iraqê Muhammed Saman Axa ve hate pêşwazî kirin. Kalın wir jî li baregeha Eniya Tirkmenan ya Iraqê bi nûnerên Tirkmenan re civiya li ofîsa walîtiyê jî dibêjin hevdîtên fermî kirine. Hinek alî vê hevdîtina Kalın ya li Kerkûkê dibêjin de ev operasyona gendeliyê de ya li Bexdayê hat destpêkirin. Zîvirî hinek kes li aliyê Başûrê Kurdistanê jî hatin girtin. Di divan de bi taybet Türkmen jî hene, kesên Türkmen ê rayedar jî divan de hene. Duê mijarê de jî divê hinek nîqaş çêbû derbarê wê de jî ew ê wan hene. Divê milî de hinek qaygî hinek ew ê İbrahim Kalın çêbûne. Rewşekî wisa heye. Pişra İbrahim Kalın derbasî Süleymaniyê bû li wir jî bi serokê yenekê Bafel Celal Talabanî re hevdîtin kiribû. Dibêjin derbarê pêvajoyê de ye geşedanên dawiyê li herêmê nîqaş kirine. Rewşekî wisa derdket pêş. Ev hevdîtin jî me xwaz bi vî şêwazî bigire dest.